Padu guys. Itu baru normal mode Normal mode pun dah mantap lah. So kalau kata 1.6 kita takut tak dapat deliver power yang cukup, sebenarnya not to worry lah. Sebab saya gunakan normal mode saja pun dah cukup power guys. Gearbox DCT semua tak ada delay. Okay, kita try mode Sport. Oh, memang mantap guys.